Yes, turagarutse nanone inshuti bakunzi bamba TV Rwanda mwe mwese mwamaze gukora subscribe na kindi kituzanye n'amakuru agezweho ku mirongo y'urugamba ariko ndababwiza ukuri igisirikare cy'u Burundi ahantu ibintu bigeze ibintu by'u Burundi bigeze harindi muka ibintu by'u Burundi bigeze aho umwanzi ashaka niho bigeze ubu amakuru tubazaniye kugeza amagingaya igihugu cy'u Burundi bamwe batangiye kwikura mu mirwano nyuma yuko hagaragaye amati 10 yose y'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi barimo barerekezwa mu mujyi wa Goma. Abantu barimo baribaza bati igihugu cy'u Burundi kuki cyagiye Goma, kuki barimo barikura ku mirongo y'urugamba. Ibyo ngibyo kandi bikanajyana n'amakuru ari mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yamaze guterwa igitutu gikomeye cyane n'abaturage. Amakuru hari kugeza amagingaya nuko abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi batangiye gutegura imyigaragambyo yo ku rwego rwo hejuru. Ibi ngibi byatumye nyuma yuko perezida w'igihugu cyaba bimenye ahamagara mu gihugu cya CONGO abwira Antoine Kisekedi Chilombo ati umukino twakinnye w'injangwe n'imbeba ibi ngibi birahagije. Ibyo ni bimwe mu byo perezida w'igihugu cy'u Burundi yabwiye perezida wa CONGO Antoine Kisekedi Chilombo. Gusa Antoine Kisekedi Chilombo yakubise amavi hasi aramubwira uti ni wowe nari nsigaranye winererana winsiga muri aka kaga. Perezida w'igihugu cy'u Burundi aramubwira uti abasirikare banjye barimo barashira ku mirongo y'urugamba, abaturage banjye bamaze kugira umujinya wo mu rwego rwo hejuru. Ni nyuma yuko perezida w'igihugu cy'u Burundi amenye amakuru yuko hari abaturage bashaka kujya mu mihanda bagakora imyigaragambyo mu rwego rwo kwerekana yuko batishimiye ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri mu gihugu cya CONGO mu ntambara idafite igisobanuro. Muri iyo myigaragambyo yamaze gutegurwa rwihishwa mu gihugu cy'u Burundi biravugwa yuko bamwe mu babyeyi bafite abana bari ku mirongo y'urugamba bafite umujinya w'umurandura nzuzi, akaba ari nayo ntandaro ikomeye cyane yo kujya mu mihanda. Ibyo perezida w'igihugu cy'u Burundi yamaze kubimenya. Ibyo ngibyo birimo birajyana n'andi makuru ari mu gihugu cya CONGO avuga yuko zimwe mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi batangiye kwikura ku mirongo y'urugamba. Barimo barabwira bamwe mu bayobozi babo bati turimo turapfira iki. Abayobozi babo bakabura icyo bavuga. Abasirikare ubu tuvugana b'igihugu cy'u Burundi bamaze kumenya ya tekinike ya FDLR, bamaze kumenya umuvuno wa FARDC, bamaze kumenya umuvuno wa Bazarendo. Ubu tuvugana abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ngo barimo barirukanka ku rwego ruteye ubwoba, barimo barirukanka kurusha aba FARDC, barimo barirukanka kurusha aba FDLR nyuma yo kubona yuko nta kintu barimo barapfira mu gihugu cya CONGO. Ibi byateye ikibazo gikomeye cyane hari mu mujyi wa Goma. Ibi byateye ikibazo gikomeye cyane Antoine Kisekedi Chilombo. Ibi byateye ikibazo gikomeye cyane Evariste Ndayishimiye Sebarundi. Naga ari byo nyine bigezweho ku mirongo y'urugamba kubera ko ndaje dutotora akantu kandi mwumva uburyo ibi bintu byatangiye kugera ku rundi rwego. Iyi ntambara igiye guhura n'akaga gakomeye cyane. Umutwe wa M23 watangiye gukomanga bikomeye cyane mu gihorihori cya FARDC. Ubwo ndi kuvuga hari za Minova. M23 yamaze gufata kamwe mu gasozi. Andi makuru ari ku mirongo y'urugamba umutwe wa M23 urashaka gukora iyo bwabaga ugafata undi musozi uteye ubwoba uriho defense za FARDC, uriho FD ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, umusozi witwa Burangiza. Ariko ndababwiza ukuri bitewe n'uburyo imirwano ihagaze kugeza amagingaya M23 igomba gufata uyu musozi wa Burangiza yifashishije uyu musozi wa Rukara. Nyuma yuko Sadeke yamaze kubona yuko ingabo z'u Burundi zikomeje kwirunda mu mujyi wa Goma, batangiye kwandika zimwe mu nyandiko zigiye zitandukanye basaba yuko bagomba kuva ku butaka bwa CONGO bagasubira mu bihugu byabo. Ayo makuru yamaze kumenyekana yuko Sadeke imaze kurambirwa bikomeye cyane kuba mu mujyi wa Goma, kuko barimo baravuga yuko ntacyo barimo barahakora, kandi mu by'ukuri nta kintu barimo barahakora kubera ko kuva bajya mu gihugu cya CONGO abaturage bakomeje kwicwa. Isi yose yongeye gukangarana nyuma yuko uwo bita Liyetona Ngoma, ubwo ndi kuvuga Liyetona Colonel, asubije Antoine Kisekedi Chilombo wavuze yuko kuganira na M23 yaba ari ukurenga umurongo utukura. Nyuma y'imvugo y'uyu Liyetona Colonel Ngoma, abaturage bavuze bati M23 ni muzi Goma. Abaturage batangiye gusaba yuko M23 yinjira Goma. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigaruka ku mirongo y'urugamba. Ni nayo mpamvu ngiye gutotora akantu kandi kugira ngo murusheho kumenya ndetse no gusobanukirwa uburyo ibintu bihagaze hariya mu gihugu cya CONGO ariko by'umwihariko ku mirongo y'urugamba. Subscribe to this channel. Reka duhera ngaza rumbishi.
duhera ahangaha zarumbisha mu ntara Kivu y'Amajyepfo. M23 murabizi neza yuko yamaze kugera mu ntara Kivu y'Amajyepfo, yamaze kwinjira aho bita Karehe, yamaze kwigarura ibice bigiye bitandukanye. Ibi rero byatangiye gutera ubwoba bukomeye cyane Antoine Kisekedi Chirombo ndetse na kiriya gisirikare cy'umwijima, ndavuga FARDC, ingabo z'u Burundi, ndavuga FDLR, ndavuga Wazalendo ndetse n'abacancuro. M23 yatangiye gukora uburyo bukomeye cyane ndetse no kureba yuko yafata Minova. M23 ubu tuvugana yamaje gufata umusozi witwa Rukara, ni umusozi uri hejuru ya Minova. Ni ukuvuga ngo M23 muri iyi mirwanire yayo ikora uburyo bwose bushobotse, ikarwana ishaka gufata ahantu hari strategique, ahantu hashobora kuyifasha gukubita umwanzi, ahantu hashobora kuyifasha kubabaza umwanzi. Andi makuru dukura mu gihugu cya Congo aravuga yuko M23 ishaka kureba uburyo uyu munsi byarangira ifasha umusozi wa Burangiza. Ni umwe mu misozi myiza cyane ndetse kandi yisumbuye uyu musozi iriho wa Rukara. Amakuru avuga yuko mu gihe cyose M23 izaba imaze gufata uyu musozi wa Burangiza, uyu musozi bizaba bisobanuye yuko M23 yamaze gufata Minova. Uko niko ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Ikintu cyitwa imirwano ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse na FARDC hariya hejuru ya za Minova. M23 irashaka kureba uburyo bwose bushoboka igafata iyi Minova. Irashaka guhagarika ibijyanye n'ubushobozi ndetse n'intwaro byaturukaga hariya mu Kivu bikomokera za Minova. Ni nako kandi ishaka gufunga uyu muhanda ujya Bukavu kugira ngo igabanye akarindi katezwaga n'ingabo z'umwijima. Bimwe mu bikoresho byakenerwaga ku mirongo y'urugamba, yaba ibiryo, yaba amasasu, yaba imbunda, byaturukaga Bukavu biza hariya. M23 irashaka kubiniga byose. M23 ibi byose irashaka kubihagarika. Ni nayo mpamvu M23 ubu buryo irimo irarwanamo ari bumwe mu buryo butwereka yuko M23 ishaka yuko iyi ntambara izarangira hari bamwe mu basirikare benshi bayazamuye. Ishaka yuko iyi ntambara izarangira bamwe mu basirikare benshi bashyize intwaro hasi, kubera ko niramuka imaze kugota abo basirikare bose bari muri Minova, niramuka imaze kugota abo basirikare bose bandi bazaba basigaye mu bice bindi bagiye bafitemo tudefense twabo, bizarangira bamanitse amaboko bavuge bati twemeye gushyira intwaro hasi. Ariko kandi nubwo M23 ikomeje kurwana ku buryo bukomeye cyane, ni nako ingabo z'igihugu cy'u Burundi zatangiye kwirukanka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo z'igihugu cy'u Burundi zatangiye gukuramo akarenge kabo, bakavuga bati twabonye ibyo FDLR ikora, twabonye ibyo Wazalendo ikora, twabonye ibyo FARDC ikora, kwirukanka. Amakuru dufite kugeza amagingo ni uko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zirimo zirirukanka ku buryo buteye ubwoba. Bamwe mu baturage batubwiye bati bagize ngo ni abasportifu, bagize ngo habaye amarushanwa yo kwirukanka, kubera ko ingabo z'u Burundi zatangiye gukiza amagara yabo. Ibyo ngibyo kandi byatewe na bombori ndetse n'igitutu kiri Igitega. Ubwo ndavuga mu gihugu cy'u Burundi abasirikare batangiye kubaza abakuru babo, ubwo ndi kuvuga ababayobora hariya i Congo, ababayobora ku mirongo y'urugamba, bati turimo turarwanira iki? Ati iyi ntambara turimo ifite ikihe gisobanuro? Nyuma yuko birunzeyo ku bwinshi, abenshi bakagwa mu mirwano, abenshi bakagwa mu ntambara, barimo barabaza abasirikare bati iyi ntambara ni iki kintu itumariye? Bagenzi bacu bapfuye, bamwe bariwe n'imbwa, bamwe bajugunywe mu byobo, abandi bajugunywe mu mashyamba. Bake cyane mbarwa niba bajyanwe mu gihugu cy'u Burundi, nabo igihugu cy'u Burundi ntago kibyemera, cyanze kubadekarara, kizabafata kibarundarunde, kibajugunye nacyo mu cyobo. Nta muhango uhari wo gushyingura abo basirikare. Ni nayo mpamvu amakuru avuga yuko igihugu cy'u Burundi kizabazingazinga kijugunye. Ibyo rero ni bimwe mu bikomeje kubabaza bikomeye cyane abasirikare bari ku mirongo y'urugamba. Gusa kandi byanateye ikibazo mu gihugu cy'u Burundi, abaturage batangiye gutegura imyigaragambyo. Neva ufite akaga. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yamaze kumenya amakuru yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi batangiye gutegura imyigaragambyo rwihishwa. Ubwo ndimo ndavuga bamwe mu babyeyi babuze abana babo, ndi kuvuga bamwe mu babyeyi bafite abana babo ku mirongo y'urugamba. Ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa communication kirimo kirakorwa yo ku rwego rwo hejuru. Abasirikare bari ku mirongo y'urugamba mu gihugu cya Congo bari kubwira ababyeyi babo buri kimwe. Ababyeyi babo rero bagize umujinya w'umuranduranzuzi. Uba amakuru hari nuko mu gihugu cy'u Burundi tugomba kwitega imyigaragambyo vuba. Ariko nyuma yuko perezida w'igihugu cy'u Burundi amenye ayo makuru, yahamagaye perezida w'igihugu cya Congo Antoine Kisekedi Chirombo, aramubwira ati nyamuneka ibintu byawe bigiye kunzanira akaga, ibintu byawe bigiye kunzanira umwaku.
ati abasirikare banjye ndabagarura mu gihugu cy'u Burundi. Ayo makuru muyamenye niko ibintu bimeze ubu ngubu, ni nako ibintu bihagaze. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yabwiye Antoine Kisekedi Chilombo ati abasirikare banjye ndabakura aho ngaho, ndabakura ku mirongo y'urugamba kubera ko abaturage banjye batangiye kurakara. Nyuma y'uko rero Antoine Kisekedi Chilombo abwiwe iyo nkuru, yakubise amavi hasi abwira Perezida Yves Ndashimiye ati ni wowe muntu nari nsigaranye, ni wowe muntu wari ufite nibura abasirikare bakanyakanya ku mirongo y'urugamba, mfasha winererana. Ibyo byaratumye habaho impinduka zikomeye cyane. Abo basirikare bahise bahabwa itegeko rivuye i Bujumbura ribabwira yuko bagomba kuva ku mirongo y'urugamba. Mwagiye mubona amwe mu mato agiye atandukanye, amato 10 ari gutwara abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, ari gutunda abasirikare b'igihugu cy'u Burundi abajyana i Goma. Amakuru avuga yuko ngo abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bavuze yuko bashaka kwikura mu mirwano, bakavuga bati noneho abasirikare ni mu by'ukuri ni mu bajyana i Goma, ni mu bajyana i Goma bakore nk'ibyo Sadek ikora. Ni nayo mpamvu nyamukuru igisirikare cy'u Burundi cyajyanwe i Goma, cyavuze giti natwe kurinda umujyi wa Goma ntago byatunanira, natwe kuba Goma ntago byatunanira. Ni nayo mpamvu nyamukuru mwabonye amashusho ndetse n'amafoto agaragaza abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari kwikura mu mirwano berekezwa i Goma. Andi makuru avuga yuko abo basirikare b'igihugu cy'u Burundi bashobora kuza gusubira mu gihugu cyabo, akaba ari nayo mpamvu nyamukuru bajyanwe hari i Goma, bajyanwe hari i Goma. Ikindi kandi andi makuru aravuga yuko Sadek yatangiye kuvuga yuko ishaka kuva hari i Goma. Ni nyuma yuko abaturage batangiye kwigaragambya ku buryo bukomeye cyane, bagatangira no gutegura imwe mu myigaragambyo yo ku rwego rwo hejuru, bavuga yuko badashaka ikintu cyitwa umusirikare wese hari i Goma, bavuga yuko bafite ubushobozi bwo kwirinda, banasaba M23 kuba yaza mu mujyi wa Goma igakura y'akajagari kose kariyo. Ibyo byose rero bikomeje gutera igitutu gikomeye cyane uwo bita Antoine Kisekedi Chilombo, ndetse bikanashyira akaga ku bantu bari ku mirongo y'urugamba. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingaya umujyi wa Goma uri mu kaga gakomeye cyane, umujyi wa Goma uri mu kaga gakomeye cyane mu gihe cyose Sadek yabihikuye, mu gihe cyose ingabo z'u Burundi zaba zivuye ku butaka bwa Kongo, kubera ko ibibazo byamaze kuba ibibazo. Ingabo z'u Burundi zatangiye guhunga urugamba, ndetse na Sadek yashaka kuva i Goma. Ibyo byose nibikomeje kuvugwa ku mirongo y'urugamba. Uko niko ibintu bimeze hari i Kongo, uko niko ibintu bimeze ari mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Gusa kandi ahantu bita muri Nyiragongo hari ikintu cyitwa imirwano yo ku rwego rwo hejuru. Muri Nyiragongo ndakubwiza ukuri M23 ikomeje kurasana ku buryo bukomeye cyane. Mwagiye mwumva amasasu aremereye cyane, mwagiye mwumva amabomba aremereye cyane ari kuvugara muri za Nyiragongo. Ntago ari ibyo bice byonyine kubera ko nahaza Rubero. Aha Rubero harimo arabera y'imirwano iremereye cyane. Hano za Masisi iyi defense ya FARDC ubwo twageze muri teritwari ya Masisi, ndavuga mu gace kitwa mu Bugabo, hakomeje kugaragara bimwe mu bitero shuma biri guturukayo bya FARDC bikajya kugaba ibitero ku mutwa M23. Imirwano rero ikomeye ya M23 yahuje FARDC ndetse n'abambari bayo hariya muri za Masisi, hariya muri za Nyabyondo, muri Miyanja. Ni bimwe mu bitero bikomeje gukorwa na leta ya Kinshasa ndetse n'abakomeje kubatera ingabo mu bitugu. Ibi ngibi ni byari bigezweho ku mirongo y'urugamba. Reka nizere yuko mwamaze gukora subscribe. Ikindi kandi mujye mwibuka kudusigira ibitekerezo byanyu, ndetse kandi navuga nimwe mwese mu by'ukuri mubana natwe muri abantu b'abanyamugisha, ndetse kandi natwe turi abantu b'abanyamugisha. Reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza kandi Imana ibarebeye icyoroshye. Subscribe to this channel.